الو وچه کریم سوزن خوبه ممکنه من ای کریم یک اینترویو بگیرم майли лекин вай гӯспанда бисёр савол натаки ақлаш намераса майли гарм пушидагиай ҳо гарм пушидагиай ваха ягон чой пириш бите майли ягон проблем нест ҳай давай хуб умедворам ки шумо накай пуайд бурдед ки дар бораи ки сухан меравад аммо барои онҳое ки ҳоло ошно нестанд бо кинг раупов ё каром раупов дар баъди ин навор ҳатман ошно хоҳед шуд агар баратон ин навор писанд омад тугмаи олиро паш кунед ба дӯстонатон бифиристед ва пайгирии саҳифаи дилшоди раҳматулло ва кинг раупов бошед рафтем идомаи наворро мебинем каром багар аз ман ва қариб 15000 обуначӣ дар инстаграм доштад ки мешиносем тура метавонӣ барои обуначиҳои ютуби ман ва мардуме ки ин видеоро мебинанд худато ошно кунед хуб ва ассалому алайкум дуруд бинандагон номи ман раупов кароматло аст ман 25 сол дорам 11 сол мактаби гимназияи 74-ро хатм кардам бо забони русӣ 4 сол донишгоҳи санъатро хатм кардам ҳунарманди театр ва кино ҳастам ҳунарманди ҷавони театри маяковский ҳозир кор мекунам дар театри маяковский ман видеоҳои туро пайгирӣ мекунам якчанд вақти охир аз мавзӯи модар ба падар гузашт яъне қаҳрамони модар рафт ба истироҳат ва падар омад идея тамом шуд ё ки чизи дигар карим ман туда як гапи серьёзный дорам чӣ гап ман ҳамуқа вақт очат набудам ман Fine. I'll do it myself. отат будам на идея тамом нашуд идея ҳоло ҳам давом дорад ман хостам як обуначиёнам гуфтам биё як контентро иваз кун да мақсад гуфтам очаи карим аллакай баъзе чандин нафар гуфтанд кӯҳна шудааст ман гуфтам не вале аммо худамро шикаст додам гуфтам ки биё ҳамин контентро иваз мекунем падарашро ворид мекунем ки чӣ мешавад бибинем ки чӣ мешавад хуб чӣ шуд пас шуда рафт баръакс обуначиём кам шуд просмотр зиёд нашуда истодааст мақсад лайкҳо кам ва бо ин наметавонем давом медиҳем барои чӣ дигар рубрикаи тарбияи хуб ё хароши васпитани дигар нест ман фикр мекунам ҳаст чаро нест танҳо ӯ видеое ки пештара буд ба мисли ки ду модар буд ду фарзанд буд онҳо буданд ва мардум ва шумо низ ҳам фикр мекунем ки хароши васпитания гум шудааст аммо не ҳар як видеои ман бар ҳамин тарбия вобастагӣ дорад ман мехоҳам ки падар модар фарзандашон духтарояшон писаронашон мақсад тарбия омӯзанд аз видеоҳои ман ин давом дорад хароши васпитания ба фикрат ҳамин рубрика дигаронро тарбия мекунад бубин оно мебинанд ва механданду варақ мезананд мераванд албатта чӣ гуна чӣ гуна аввалан тарбия ба модару падар мерасад чунки ман ба бисёр менависанд одамо ки мақсад раҳмат бар видеороликҳоятон бар раҳмат ташаккур мегӯянд ки баъд аз тамошои видеои шумо мо мақсад кӯдаконамон дод намезанем як гапи қабеҳ намегӯем баръакс шӯхӣ мекунам бо баръакс гапҳои маро дар он ҷо мегӯям ба фарзандонашон хеле фикр мекунам таъсирбахш аст баъзеҳо вақте ки ба муҳоҷират мераванд ҳудуди 4-5 сол махсусан ба русия барнамегарданд ту ҳудуди 1 сол унҷа будӣ ва омадӣ ба ватан барои чӣ хоб 1 солам неву 8 моҳ барои он ки ватанро ёд мекунӣ барое ки ҳунарро ёд мекунӣ
yok kardam olmadan natavunistан kor karda dar onja olmadan chunki vatan ro yod kardam koram ro yod kardam hunar ro teatr ro yod kardam olmadan barои ки корам ро давом диҳам барои ки ман аз ин сар кардам ва ман бояд аз ин тамом дар муҳоҷират тӯлин 8 моҳ буданат назар накарда ба ҷое ки кор мекардӣ ва инам омода мекардӣ барои ин саграма идеяву вақта аз чӣ хел ҷудо мекардӣ барои ин кор бисёр ҳам ба ман сахт буд як видео кардам барои ки дар барам на танҳо ҳеҷ кас набуд балки худамро нороҳат меҳис мекардам фикр мекунам дар ҷои худ нестам вале ин қин буда кор мерафтам шабона кор мекардам шуҷои ман кор накардам бовар мекунед шуҷои кор накардам аммо вақт меёфтам барои обу начонам боз ҳам аз ман чӣ гӯем ба русӣ attestatsiya мекардам барои ман ин хеле мотиватсия медод ки ман ба пеш равам бо видео кунам худамро бои намедодам аммо сахт буд аммо бои надодам бо бачаҳое ки дар муҳоҷират буданд киҳо кати шинос шудӣ ва умуман дарди муҳоҷират чӣ гуна аст ба хотир чӣ мепурсам барое ки ҳамин ҳар як нафар вақте ки чизеро аз худаш мегузарона бад мефаҳмад аммо ман ки ҳоли муҳоҷир набудам ва маззаи муҳоҷиратро надидам намедонам чӣ гуна аст ту ки рафтиву чанд муддат истоди омадӣ чӣ хел буд хеле вазин аст дарди муҳоҷират ман дуо мекунам ки тамоман дигар ҳеҷ ягон фарқ нест россия америка ягон ҷо наравам муҳоҷират тамоман накунам ҳамин ҷо кор кунам ҳамин ҷо худашоно мардуми ман пеш барам наравам муҳоҷират барое ки бисёр ҳам айни замону боз ҳам сахттар шудастам муҳоҷират барои мардуми тоҷик ки дар он ҷо қадрашон намекунам баъзеҳояшонро барои забоннодониашон қинг аст аммо фикр мекунам ки ман намехоҳам ки мардуми ман ба муҳоҷират равад манам дигар поямро дар ҳамон муҳоҷират намезанам тамоман ҳоло ҳама насиҳатгару насиҳаткуну маслиҳатдеҳ шуданд ва якчанд муддат там бо ҳамин рубрикаи гапҳои баақлӣ ки мехостӣ ба онҳо ишора кунӣ ҳамин шуд як рубрикаи пайваста ин аз он буд ки ба аудитория писанд шуд ё воқеан ҳам ту гапҳои баақлии нав ки фақат аз худат аст эҷод мекардӣ мемондӣ карим ку як гапи баақлӣ биза рӯзе дасти ҷурама гирифтаму вардоштамаш ва гуфтам ту метонӣ сағрача ту метонӣ шармандаи зани ҳеварм када и чӣ гапай охи очаҷон зато гапҳои диздӣ нестай дар хокет сияҳбод аввал гуфтам ҳамин одамое ки насиҳат мекунанд аввалан худашон ки ҳастанд мақсади ман ҳамин буд мақсад як касе бошанд ки худашон ҳамин корои гапҳое ки нағз мезананд гапҳое ки баръакс ҳамашон фикр мекунам дуздӣ аст гапҳои ҳар яктаи блогер ман рӯйпӯшод мегӯям ҳамаш дуздӣ аст чунки ман рӯйрост мебинам интернетро ки баъзеон эрониён ҳастанд ки ҳамин ҳарфҳоро гап мезананд ҳарф мезананд блогерои тоҷикам ҳамин гуна гапҳоро бо забони модарии худам гап мезананд ман гуфтам ҳаминро ва ё я мешизанам гапҳои худамро я баровардам гапҳои дар ҳақиқат беақлиро баъд ин хел шуд ки ман то хурда монадам ки ҳамоне шуда ки онҳо буданд бале хуб гапҳои баақлӣ хоб давом медиҳам инро барое ки актуални темаи ҳозир аст ҳарчанд аз аввал ба мардуми мо тамоми расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди одоби ба театр рафтан
навору матну видеоҳо мекунанд, аммо ҳатто дар наворҳои ҳам ҳаст, аммо то ба ҳол мебинем ки дурустҳисобӣ ҳамин чиз риоя намешавад ва аз наворҳои ту эҳсос мекунем ки ҳамчун як корманди театр хеле сахт мерасад. барои чи ин чизо ба мардум таъсир намекунад ки оно дуруст тарбия бо ва дуруст раванд театр ё кинотеатр. ава чадар ақл кам ку бача уйке акаҷон озир кадоми дер мекунам модароро маҳкам мекунем абача дар цирк дарошона маҳкам намекунан ку бехай беқа клоунитона тамошо кунем акаҷон иҷа ба шумора цирк нестай деюмаш театр ҷои маърифатомӯзие на ҷои клоуно ва сеюмаш и дафъа пунктуалӣ бошен забр ҷо бидай ава асал рафтаем боғи батаники тарбия аз куҷо пайдо мешавад? аз падару модар, аз насиҳати падару модар. одамои пешина бештар чӣ хел ба театр мерафтанд, ба кинотеатр мерафтанд, мақсад ба ё онҳо худашон ин худашон инро мехостанд, аммо ҳозир ба онҳо фикр мекунанд ки театр як ҷои нест, ҳунармандӣ касе нест, коре нест. ба ман ҳамчун ҳунарманди ҷавони театр ба ман хеле сахт аст. ман мехоҳам ки ҷавонон ба театр ҳозир шаванд, ҳар рӯз ба тамошо биёянд. аммо баъзе ҳаст ки проблема масалан дар худи ҳунармандон ҳаст ки худашонро ҳурмат намекунанд ва одамам худашро ҳурмат накунад, ғайро ҳеҷ кас ҳурмат намекунад. ман мехоҳам ки ҳаминро ислоҳ кунам ва ҳар як одинаки ки манро дастгирӣ мекунанд, баъзе ҳаст ки мақсад мехоҳам дарк кунам театр чист, савол медиҳанд театр чист, мефаҳмам, аммо баъзаш аксарияташон мегӯянд театр чист ва намедонам. вале ман боварӣ комил дорам. баъди 5-6 сол театри тоҷик, кинои тоҷик аллакай пешрафта истодааст, вале театр боз ҳам бештар мешавад. чанд фоизи наворҳое ки дар саҳифаи инстаграмият мекунӣ сирф аз зиндагии худат аст, бе ягон копӣ? ҳамин очаи карим гӯям ҳам хато намекунем, дар зиндагии худам монанд аст, чунки модари ҳамаи мардуми тоҷики муам ҳамашон фикр мекунам қали ҷангара, насиҳатпарвар, насиҳаткун ва фикр кардам, гуфтам чаро не бояд як коре ҳам кунем ки ҳеҷ кас накардааст, ман бояд кунам ин коро. ва оша каримам аз ин ҷо пайдо шуд. ба чӣ хел пайдо шуд? вақте ҳамин инстаграм пайдо шуд, вақте ман ҳоло студент будам, якин курс будам, ҳеҷ намефаҳмидам дар ин чӣ инстаграм, ин чӣ аст, чӣ саҳифае аст. ва ҳама дар он ҷо сурат мекарданд, танҳо сурат, видео, ҳеҷ кас вақафои гифт зачистона медавад. ман ҳамчун ҳунарманд мегуфтам чаро мана ин блогер машҳур шуда истодааст, видео мекунад ва баъзан блогерҳо фарнес духтаре писар худашонро ҳамчун актёр муаррифӣ мекунанд ва ман хеле даркнок аст, хеле сахт аст. ман ин чизро қабул намекунам ва нахоҳам. дар наворҳо баргардем ба саҳифаи инстаграмӣ, атрофи кондукторҳо, яъне маршруткачиҳо, оно хеле видеоҳои ба қавли агар касе ба ҳамин чизо рӯбарӯ шуда бошад, ман бовар дорам ки ҳар нафаре ки ин мебинад рӯбарӯ шудагӣ аст.
چرا کجاش اینقدر ناراحت میکنن؟ ناراحت نیست. ناراحت برعکس کاندوکتور برای من همچون سوپرگروی میبرم. سوپرگروی هم برای من مردم اینقدر میگم فا اگر این کاندوکتور نمیشه این مردم چیکار میکنن؟ در حوالت میبینن محکم نمیکنن، از قفایشون میبرن محکم در رو من نمیپشن، دقوی قبه گب میزنن. یا خیلیش میشن که سوم مبلغ رو میدیم با راننده بقیهشون رو نمیگیرن. من گفتم بیا این رو هم ویدیو براریم و خندیم و این هم یک پرابلم هست که با طرز شکل من گفتم فهمونم با اونجا و من هم هر روز دمشق میرم، هر روز هر یک پرابلم هایی نه و نه. حالا اینجا هم وقت یک موضوع نوی افتاد اصول در موضوع اکتیوری هنرمندی که علاقه چند قدر میشه در بلوگر میکنی و تئاتر کار میکنی، موضوع کاستینگ هم برای تو خیلی دردناک کرد و سوال من این که برای چی در کاستینگ های فیلم و خب تئاتر نمیدونم در فیلم های ما باید حتما قد رسا و چهره زیبا داشته باشی؟ چرا؟ اگه سرهاش مکجدن نمیدونم. یک نوار هم کرده بودی، چخیل در تاجیکستان قبول میکنن و چخیل در امریکا. Oh, hello buddy, please sit down. Hi, I see you have one injured eye. I have a nervous tick. Well, appearance is not important to us. We ourselves, if necessary, will make you a handsome man. Okay, alright. And so, our film is motivational and psychological. Can you laugh like Hawking Phoenix in the Joker movie? Great! Leave us your email. We will send you the text of your role. Okay, bye. گذارین نکشین. سلام اکا جان سلام. نام مناسبتون چیست؟ نام مناسبی من اسمت زاده کریم. کنی یه 4 مصرع شعر بخونین. از قهر گلیسیا تا اوج زحال. بگه کوتاه. مالی تلاش بسیارتر که فهمیدین. خب اکا جان ما در رقماتون همینجا در نویسین. راستی که بازی ما در مدل در کره. بزه بین برای می اکا خفه نشوین. خیلی بو میاویم تو مکا. بله خراب بودم. و در اینجا هم یک بار رفتم، یک بار در امی عمرم وقتی حالی تئاتر کار میکردم نه یکم سال یک کاستینگ شد که دادم نیست چی فیلم بود. رفتم کاستینگ در آنجا ببینم نام مناسبت چی خیلی تمام پسند نمیکنم. از این گوش در اومد از کلا بر اومد نمیدونم چی میخوان اونها چی میخوان خودشون میدونن یا نه. با خد و باست چهره زیبا میگیرن. برای چی با من سخت میرسد میگیرن اونها کی رو میگیرن؟ هنرمند رو نه تماما کی رو مدل نمیدونم بلوگر هنرمندو همه مرده برای نمیدونم برای چی. مخصوص دعوت بود یکم؟ بله. چی فیلم بود؟ فیلمی که ناو برآمد یک بار سریال شد کوتاه مدت است فیلم اکران ولکه برآمد که در تو او سریال است دیگه. چون رژیسورش به من گفت که من دویم سریالش رو استادم گفت که من با او کس شناس نبودم، با محیدین مظفر شناس هستم. وای با من کاستینگ اعلام کرد، ویدیو پروبا گفت کن روی کن. من کردم ویدیو پروبا روی کردم قبول کردم. گفتم همون روز با خوجان میگویی و سخت میکنی. 2 روز مدت دادم ولی یک کس با من یک کمی دقیقانه رفتار کرد با من پسندم خانه آمد. بعد ما استقلالیت داشتیم در شهرمان. من رو از طرف تئاتر خیرات کردم. من گفتم که من نمیتونم اومدم با فیلم حضور پرسیدم و شاید خطا کردم، شاید خوشبختانه باشد نمیدونم. اما با اون رژیسور فیلم درست پیش گفتم که من تیارم این دفعه شود کسی من
حتما میآیم چون که این فهمیدم که سوخسنامه با دوشنبه اومد و اینا کین نمیشود با کاستینگ رفتن و گفت که با من هم چون هم چهره تو برین هنرمند در کار رفتم. ما امیدوارم که در قسمت دومی فیلم اکران که خیلی فیلم خوب است من تماشا کردم احسان با شما میشود اونجا چیزی یافته و پیگیری کرده و امیدوارم شما هم تماشا بکنید. خوب اینجا نزدیک با آخری برنامه است و سوالایی هست که باید خیلی کوتاه جواب دهی، خیلی کوتاه اگر هایده باشد اجازه. خب برای چی ایسلند نرفتی؟ برای که مادرم نموندن. اگر میموندال میرفتی؟ مبلغ قلنگ جمع شد؟ نیمش تو میتونی. اینستا جای دردها تا گفتن یا جای دیگر؟ اینستا جای دردها گفتن. تربیه خوب میگویی ولی در وین ها مخصوصا در روبریک تربیه خوب از دشنامه استفاده میبری. برای چی؟ دشنامه این بد برعکس این از اول بودم بعد کم شدم. بعد کم شدم باز همینا با بسیارتر شدم. چه فهمیدم من گفتم این خاراکتر رو من راستی گپ از روزها کم گفتم و گپ حقیقتی بگیم میفهمد همین کریم نه گپ حقیقتی هم شتاقتی هم نه نمیفهمد. بعد چی یابم چی من یابم که همین کریم اصلاح شد چی یابم من نمیدونم راستی نمیدونم. کریم برای تربیه کردن خودت است یا که مردم؟ البته مردم. اگر تاجیکستان می پس کجا میخوای زیاد زندگی کنی برای همیشه؟ ارزوی من بود که یک 2 سال رفته به امریکا در آنجا زیست کنم. این یک ارزوی کوچکترین من بود اما دیگر وای ارزو نیست. نمیخوام کی و یا چی حالی تو را خیلی بد میکنن؟ کی و یا چی؟ مردمی به تربیه و به عقل. چرا با زباندانی خوبی انگلیسی و روسی جای بهتری کار نمیکنی؟ چرا که دیگر جا با من پسند نیست. من خودم رو در همین سمت میبینم و دیده استادم تنها همین راه رو انتخاب میکنم. گر با 200 مرتبه دیگر تولید شوم به دنیا همین راه رو انتخاب میکنم. زمانه ایواز میشود یا آدم ها؟ البته زمانه. مگر برعکس نیست آدم ها ایواز میشوند زمانه دیگر میشوند؟ نه زمان پیش که رود آدم ها همین گناه منجذب میشوند یا که برعکس خوب میشوند. در اینستا تو مادر، پسر، پدر، بسکتبال و فوتبال باز حتی تنیس هم در عموم کینگ راوپوف یا خود کرام راوپوف کیست؟ کرام راوپوف یک هنرمند عادی است، یک بچه جوان است، یک چی رو بگم با یک حجونگاری که فکر میکنم با نیمی مردم پسند است. چه چیز با آبونچی های ما و خودت میگویی که از این بابت حتما اول آبونه شوند بعد با دوستاشون فرستند که همین بچه را تماشا کنن چیزکای خوب میکنن؟
гуфтанӣ ҳастам, ки ҳар вақте ки видеои маро тамошо мекунед, гапҳои қабеҳ нагӯед, чунки видеои маро падару модар тамошо мекунанд, насли наврас, кӯдакон ҳам тамошо мекунанд. ва ба обуначии Дилшод гуфтанӣ ҳастам, ки видеои маро тамошо кунанд ва ба Дилшод раҳмат гӯям, ки маро нишон ҳоло нишон дода истодам. барои чӣ оча доидааст? Чӣ ба паридааст? Нафарид. Ташаккур. Ташаккури зиёд, саломат бош.